naomba wale watu wanafanya demonstration, siku ya demonstration, mkienda kama ni kwenda kwa barabara, mko na ruhusa na muitishe security, lakini tu msipigane na msiue na msifanye mambo mabaya, kwa sababu wakati mmeweka moto kwa barabara ya rami, ile ni ile pesa yangu na pesa yako. Wakati umeenda umeharibu CDF, unajua automatically hapo ndio mambo inaleta shinda, kwa sababu before aanze kupeana basari na ile mambo ingine, utakuta ataanza kusema nataka kurenovate ofisi, nataka kununua gari. Sasa unakuta tunaanza kurudi nyuma, na unajua wakati huu kwa hii kipindi ya miaka 5 umetupatia mpaka tupate maendeleo sana. Kwa hivyo naomba kanisa na watu wote wale wako eneo hili, Biblia inasema njoo tusemezane, kujeni tuongee, come and listen together, ndio twende laini moja, kwa sababu ukigoma, ukifunja gari ya mwenyewe utastakiwa, lakini ukigoma njia ile inafaa, haki yako itasikika na mambo itatimishwa.